Tongwatimashi Shalbaro Fiaba Hastivo Lahar Patimoni Shalbaria Obohino Patimon Kasifeka Khowai Hangro Dinibodi Damsatama Jorobo Khowai Tanabai Khobja Bypass National Highway Ojogotila Amsio Malkhung by Thutai Zagai Shak Deraka Baiko Kashaja Piaba Kharitaka Malkhung Patimon Thaini Yaglo Patimon Noiro Nobino Horbotani Tangbetuni Bindiara October Horke Patimon Thayo Fai Horbotani Tangbetuni Bindiara Khowai Hangor Shakhamnogo Langkha জমাইছে হাইওয়ে অজগতিলা ডিজেল লগে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে গাড়ি বাড়ি দিয়া গেছে। নাম কি দাও না? নির্মল কুমার সিনহা। বাড়ি বাড়ি কমলপুর হালহালি। বয়স কত জানেন? 47। মানে যে যে গাড়িটা পাইছে এটা পাইছি নি গাড়িটা? না না গাড়িটা পাইছে না। কে লোক লাগছে গাড়িটা? মানে বাইকের লোক। বাইকের লোক। তাই না বাইকে আসলো আর কি। Juda-juda bemar manjagai hamimaya anggi tongkha haida tawana sidi kaham shak nanyarok bai naikolja tei dulja clinic tabuk nini ani jotoni kanawono grungshahno kaham shakduk mangduk najagai bitongo Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center oro khunju bokung tei totorani bemuk nanya grung tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura Bonakari Butongon, obstetrician and gynecologist, chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist, action. Dr. Shaknaima Kari of Clinico, Ketal Jurani, Ketal Machine Drug by Shak Najadi Tongo, Te, Test Rogbo, Klajago, Romdi, blood test, ultrasonography, ECG, Holter, EEG, echocardiography, digital, X-ray, pathology, pharmacy, PFT akoro. Haike asikta lersidi faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 93-628-24100 Tikise Kogdok number 857-582-7871